Bakunzi bacu, bakunzi ba Masepa One TV, turabasohoje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Abo bwije tubahaye mwiriwe, namwe aho buke tubahaye mwaramutse, kandi nanone tubashimira abakunzi bacu ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye muherereyemo. Abadukurikirana kandi nanone abakomeje kutwereka ko amakuru yacu abageraho 5/5. Turabashimiye kandi reka tubabwire ko tubazirikana. Hanyuma uyu munsi wa none tukaba tubahaye kaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Turi kuwa 4 tariki 22 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2025. Kuko bisanzwe muri kumwe na Patrick Makombe kuri Mike za Masepa One TV, tukaba rero tubararikira gukurikirana amakuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu rero ari buze kwibanda n'ubundi ku nkuru zikomeje kuvugwa muri Kongo uyu munsi. Turakubitira i Kinshasa aho inteko ya Sena yakuyeho ubudahangarwa kuri Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange. Turaza rero kubabwira n'ico Perezida Honoré ubwe abyivugira. Hanyuma nanone turakubitira misozi miremire y'Imurenge aho uyu munsi haranzwe n'ituze, nta masasu yumvikana, nta mbunda. Nyuma y'iminsi itari mike muri iki cyumweru hagiye habaho intambara, ibitero za coalition nyine ya Maimai ndetse na FARDC hamwe n'abafatanyabikorwa babo aribo FDLR bagiye bagaba mu turere dutandukanye twa Rugezi. Intambara rero ikaba yarahagize iminsi 2 nkuko mubizi. Uyu munsi wa none muri aka karere hiriwe mwituze, nyuma yaho nyine iyi coalition igerageje kwigarurira kare akarere ariko nubundi bigafata ubusa. Nanone turababwira amakuru y'uburyo ingabo nyinshi ziva mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kugenda zizamuka zishinga ibirindiro mu misozi miremire ndetse n'imisozi migufi y'Imurenge, ubwo ndavuga Moye Plateau. Nanone turaza gukora ubusesenguzi hejuru nyine yuko Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange amaze gukurwaho iminite cyangwa se ubudahangarwa na Sena ya Kongo. Ubu nyine akaba rero agiye gukurikiranwa n'inkiko za gisirikare. Ku byaha rero leta ya Kongo ivuga ko harimo ubwicanyi ndetse no gukorana n'imitwe leta ya Kongo yita ko ari imitwe y'abagizi ba nabi ndetse n'ibindi byaha byinshi leta ya Kongo nyine ikomeje kugenda imushinja. Rero bakunzi bacu, n'ubundi tutarinjira mu makuru nyine arambuye, reka tubararikire n'ubundi gukora subscribe nimba udukurikirana mu by'ukuri ariko ukaba utarakora subscribe rwose wayikora, ntacyo bigutwara. Ni umwanya mutoya ukanda gusa kuri subscribe hanyuma ukabubaye umuterankunga wa Masepa One TV, bityo natwe tugahora tubazirikana. Bakunzi bacu, reka amakuru yacu rero kuburambuye tuyahere i Kinshasa. Inkuru rero ikomeje kuvugwa n'ibinyamakuru bitandukanye kandi ndetse n'abanyekongo batandukanye, nuko uyu munsi inteko ya Sena yakuyeho ubudahangarwa kuri Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange. Ibi bintu rero bikaba bigize ikintu kinini bivuze cyane ko Perezida Honoré agiye gukurikiranwa n'inkiko za gisirikare kujaha ashinjwa harimo ubwicanyi cyangwa se gukorana n'imitwe leta yita ko ari iy'abicanyi, ndetse akaba rero anashinjwa kwifatikanya na AFC M23
umutwe leta ivuga ko ahanini iwita ko ari abanyamahanga cyangwa se bakorana na leta y'u Rwanda guhungabanya umutekano wa Kongo, ko leta ya Tshisekedi ibivuga. Perezida Honorere rero akaba mu by'ukuri agiye gukurikiranwa n'izi nkiko, nyuma yaho nyine Minisitiri wa Justice yandikiye Sena ayisaba ko bagomba gukuraho Perezida Honorere iminite kugira ngo akurikiranwe ku byaha by'ubwicanyi buvugwa mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakurikiye rero nyuma yaho habayeho ubusabe nuko hashizweho komisiyo igomba kwiga uburyo nyine Perezida Honorere agomba gukurwaho iminite, dore ko bamwe bavugaga ko Sena yonyine idafite uburenganzira bwo gukuraho uwahoze ari perezida iminite, kuko itegeko rivuga ko umwanzuro nk'uwo ugomba gufatwa ari uko Sena ndetse na Assemblée Nationale bateranye hanyuma bakemeza gukuraho perezida iminite. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biba urudubi, bikomeje kugenda biba bibi cyane kuri Perezida Honorere. Tubibutse ko mu minsi yashize ishaka rye rya PPRD ryahagaritswe ku butaka bwose bwa Kongo, ndetse bikaba binavugwa ko iri shaka rishobora gufutwa mu mashaka ya politike yemewe ku butaka bwa Kongo cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi cyakurikiye nanone nuko amwe mu maferme ya perezida nyine nuko yagiye avogerwa n'inzego z'umutekano n'abasirikare bashinzwe kurinda perezida mu buryo butemewe n'amategeko, ku buryo bugaragara ko ari ikintu cya sabotage kirimo gikorerwa nyine Perezida Honorere Joseph Kabila Kabange. Ibi byose nanone bikaba byarahereye aho perezida avuze ko agiye gutaha muri Kongo nyuma y'umwaka agize mu buhunzi. Ati rero ngiye gutaha nje mu gihugu canje kandi nzaca mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo no kuvuga akarere kagenzurwa na AFC M23. Nyuma yaho rero abivugiye, mu by'ukuri niho ibihano byakomeje kugenda bifatwa nyine, bifatirwa Perezida Honorere ndetse na ferme ziwe n'ishaka rye rikomeza kugenda rifatirwa ibihano. Perezida Honorere Joseph Kabila Kabange amaze kubona icyemezo cyafashwe na Sena, yanditse ku rukuta rwe avuga ko ibyakozwe yabyakiriye, ariko mu by'ukuri bitamuca intege kandi bitazamubuza gukomeza guhangana. Mu magambo ye bwite yagize ati, nakiriye icyemezo cya Sena cyo kunkuraho ubudahangarwa. Iki gikorwa cyateguranywe ubuhubutsi kandi kitubahirije uburinganire bw'inzego. Akomeza agira ati, ntabwo ari igikorwa cy'ubutabera, ahubwo ni amayeri ya politike yo kwiheba ndetse na politike y'ubwoba uhereye ku nzego cyangwa se uhereye ku nzego zo hejuru. Yakomeje avuga ati, ntabwo nigeze mu buzima bwanje mpunga inshingano zanje, haba imbere y'abaturage ndetse n'imbere y'amateka. Ati, ntabwo nkeneye ubudahangarwa kugira ngo mpangane, ariko abanibasiye uyu munsi bagomba gutekereza ko bazabisubiza ku byo bazasubiza ejo.
kuko iki gihugu ntabwo kiri muri koma cyangwa se ntabwo cyahwereye, ahubwo abaturage bazi uwubatse ndetse bazi n'uwasenye. Perezida Kabila rero agakomeza avuga ati abatekereza ko kunkuraho ubudahangangwa ari byo bizahanagura esheke zabo, ati rwose muribesha. Akomeza rero avuga ati ukuri ntabwo kuza gukorerwa amatora, ati ahubwo ukuri aho kuri kuraganza, ati rero kuraje kumenyekana. Aya ni amagambo Perezida Honorere Joseph Kabila yanditse ku rukuta rwe rwa X nyuma y'aho nyine urwego rwa Sena rwari rumaze kumukuraho iminite. Abantu benshi rero baribaza bati se ko akuweho iminite niki kigiye gukurikira? Ikigaragara cyo ni uko perezida agiye kuburanishwa yaba ahari cyangwa se adahari, kuko n'ubundi ubutabera bwa Kongo bwagiye bubikorera abandi banyepolitike batandukanye barimo abayobozi ba AFC M23, bagiye baburanisha badahari kandi ibyemezo byafashwe n'ubundi bigatangira gushyirwa mu bikorwa hatitaye nyine ko aba banyepolitike badahari, nko gufatira imitungo yabo n'ibindi bijyanye n'ibyo. Ubu rero Perezida Honorere byanga byakunda azaburanishwa nubwo azaba adahari, kandi biragaragara ko azanakatirwa kubera ko n'ubundi nta butabera buri hariya, ni ibintu byo kwihimbura, ni politike ya vengeance. Byumvikane rero ko n'ubundi azakatirwa, kandi ikindi gikurikira ni uko imitungo yiwe ariyo izibasirwa kurusha ibindi byose. Ikindi nanone bikaba bivuze ko Perezida Honorere ashobora n'ishyaka ryiwe rishobora gufutwa ku butaka bwa Kongo cyangwa se mu mategeko ya Kongo nk'ishyaka rikorera muri Kongo. Nanone imitungo ye ishobora gufatirwa, nabyo birumvikana, kuko nico iyi regime ya Tshisekedi yirukiraho cyane, ni uburyo bwo kugira ngo bamuce intege, kubera ko murabizi umutungo nyine cyangwa se amafaranga n'ubundi niyo aza sapotinga ibindi byose, niyo sapotinga n'urugamba. Hanyuma nanone abantu baribaza nimba mu by'ukuri Perezida Honorere ufite abantu benshi bamushigikiye, ufite inzego, ufite n'abantu benshi bakoranye nawe, nimba ashobora kwemera akemera agafungwa cyangwa se imitungo ye igafatirwa cyangwa se agakorerwa ibindi byose bashaka, akemera ibyo byose bikamubaho, kandi ashobora no kutabyemera akirwanaho nk'uko n'abandi bose bagiye birwanaho. Nanone abanyepolitike bamwe bakaba bavuga ko mu by'ukuri nubwo Tshisekedi arimo akora biriya, bigaragara ko nawe ubutegetsi bwiwe buri mu marembera, kuko ntushobora gufata abanyepolitike mutavuga rumwe kandi nabo bafite population ingana kuriya ibari inyuma, ngo ubatoteze, ubatorotire, ubacire imanza, ubakorere icyo ushaka cyose, ngo icyo kintu gikomeze kiguhire, cyane cyane nyine mu gihugu kiri nka Kongo. Muribuka ko ejo bundi bakatiye Matata Ponyo imyaka 10 ndetse n'ihazabu yo kugarura umutungo wose akurikiranyweho ubarirwa muri za miliyoni zigera kuri $200 z'amadolari.
nanone murabizi ko Moise Katumbi nawe atorohewe, aho yimwe pasiporo n'ibindi bikorwa byinshi nyine byo kwihimura, byo kuvogera residence ziwe na ferme ziwe nyine bikozwe n'ubu butegetsi. Perezida Honorere nawe akaba ari we nawe utahiwe ugiye kuburanishwa, kandi urubanza bigaragara ko kera yamaze kurucibwa, igisigaye nyine gusa ni formalite z'amategeko, ariko byanga byakunda azakatirwa urwo gupfa, kandi n'imitungo yiwe izafatirwa. Ico naco urebye ni kako bizagenda. Ibi byose rero Perezida Honorere afite amahitamo abiri: swate kwemera Tshisekedi akamukorera ibyo ashaka byose, cyangwa se regime ya Tshisekedi ikamukorera ibyo ashaka byose, ikamufunga, ikamwambura imitungo, akagira bute, cyangwa akirwanaho agafatikanya n'abandi bose nyine baharanira uburenganzira bwabo, nka AFC M23 nawe akaba acteur muri byo, akagaragara, akava mu bintu byo kwihishira no mu bintu bisa no gushira abantu mu rujijo, kuko mu by'ukuri ibirimo kumubaho none rimwe na rimwe nyine hari abavuga bati n'ubundi nawe hari ukuntu bigeraho agashira abaturage mu rujijo. Muribuka ko mu minsi yashize yavuze ko agiye gutaha kandi azaca i Goma, ndetse bivugwa ko yamaze kugera i Goma, bukeye n'ubundi atangira kugaragara ahandi, ku buryo nanone abantu bibaza batese koko yageze i Goma cyangwa ntiyigeze ahagera. Icyo ni ikibazo kugeza n'ubu ngubu kiri urujijo mu baturage, bamwe batazi nimba arahageze cyangwa nimba ataranahageze. So ibyo nabyo bigomba gusobanuka, bikamenyekana, ahari hakagaragara, kandi akareka gukomeza nyine kujijisha no kusa naho mu by'ukuri akina umukino utazwi, kuko kugeza ubu ibyagiye bimuvugwaho ko yatashe i Goma nta ubizi ko yahageze, ko atahageze nta ubizi, ko ashiri kumwe n'abariya nanone nabyo ntibigaragara, nta byerura. So ubwo nyine birumvikana ko agomba nawe kumesa rumwe, kandi bikaba clear, bigasobanuka, agahangana official, cyangwa nyine ubwo akakomeza n'ubundi kuba victime nyine n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nanone biragaragara ko Perezida Honorere ndetse na PPRD hamwe na FCC itabyitwayemo neza muri iyi myaka, kuko FCC ntibigeze bitabira amatora, kandi iyo utitabiriye amatora uba usukiye mugenzi wawe muhanganye ucugeje, ubwo nyine umubwiye ati ngaho ukora ibyo ushaka, ejo hariya wiyamamaze, utegeke, umumaro unyobore, kuko nicyo biba bisobanuye. So nimba n'ubundi akomeje kugenda biguru ntege, ubwo nyine azisanga n'ubundi ari muri makara, kandi birangire n'imitungo yiwe yose ayambuwe, finally azagire amaherezo mabi, kubera ko atamenye guhangana cyangwa se atitwaye neza muri ibi bibazo. Gusa nanone haracyari vuba kuvuga ko mu by'ukuri Tshisekedi nawe ibi bizamuhira, kuko akomeje kwigwiziriza abanzi, kuko twari tumaze kubivuga, kandi abanyepolitike benshi bavuga bakomoka muri pariti ivuga igiswahili, ubu hafi nyine bareba imitwe bakomeje kugenda nabo batoroherwa.
usibye nyine nk'aba bavuga muri esite bitari kamere bahatirwebo nibo nyine bigaragara ko bafite ijambo, ariko abandi urumva hari perezida Murende, hari Moise Katumbi, hari Matata Ponyo, abo bose ntabwo borohewe, bari mu bihe nyine bitoroshe. Rero ni ugukomeza kubikurikirana, ariko nyine ikigaragara cyane ko perezida Murende ntabwo bimworoheye, agomba nyine kumesa rumwe akirwanaho afatikanyije n'abandi kugira ngo arebe ko wenda hari yagira imbaraga bigatuma Tshisekedi nawe yagenza make, ariko atari uko azakatirwa kandi imitungo ye murabizi ko yari umuherwe, byinshi nyine izafatwa itezwe cyamunara ahaho mbere, kandi nyine birumvikana ko mu by'ukuri ntabwo bizamuhira. Ashobora rero no kwisanga yavuye kuri sene ya politike muri Kongo bikamurangirana. Bakunzi bacu rero, reka dusoreze amakuru yacu aha, nako ubusesenguzi twakoraga ku bijanye nyine n'uko perezida Honorere yafatiwe umwanzuro wo gukurwaho iminite. Ibindi tuzagenda tubikurikirana, tuzagenda tubagezaho ubusesenguzi butandukanye ku bijanye nyine na politike ya Kongo. Mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Patrick Makombe.